ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk bisa hadir ziarah ke makam-makam para wali, ke makam-makam orang yang sudah lulus husnul khatimah. Beda saudara, berdoa di tempat kita rumah sendiri sama di tempat magam-magam para wali, beda bumi langit saudara-saudara. Mereka yang mengangkat doa kita. Sirral usuli. أحمد يا حبيب الله والهادي بنور الله، أنت أمين وحي الله والنور بك انتشر، أنت أمين وحي الله والنور بك انتشر. محمد سقاف هذا حضر كثير من الشيبان، الحبيب نجيب، الحبيب هذا مولد دويلة كثير. كيف لما تذكر كيف مجالس الأولياء السابقين، لكن الآن مخططات لفصل الجيل الشباب عن الآباء وعن إسقاط القدوة، إسقاط القدوة الآن، إسقاط القيم. أعداء الله يحاولون أن ينفرونا من كبار السن ومن الشيبان. فمثل هؤلاء الحبائب لما تجلس وتشوف مجالسهم ما أحد يتكلم، هيبة للمجلس، يزم بناصية المجلس، فالله يكثر منهم فينا إن شاء الله. ومجالسكم هذه مجالس طيبة إن شاء الله. Dan ilmu juga butuh dengan duduk dengan para aulia dan sholihin. Jangan kita cuma belajar ilmu bukan dengan seorang ustadz atau seorang aulia sholihin, karena seperti yang ada di tengah-tengah kita ada Al-Habib, ada Ustadz Muhammad Segaf dari Surabaya, ada Ustadz Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar, juga ada tadi penceramah kita Al-Habib Abu Bakar Mulad Dawilah. Mereka para aulia sholihin yang mereka duduk dengan siban-siban kita dulu. Mereka duduk ngambil musyawarah mereka, ngambil cara-cara mereka hidup, bahkan dengan duduknya mereka saja ini dapat mendatangkan keberkahan buat kita semua. Karena di zaman sekarang ini banyak daripada pemikiran-pemikiran luar ataupun dari dalam yang membuat akal kita supaya jauh daripada siban-siban kita, jauh daripada wali-wali kita. Padahal orang-orang terdahulu bisa hebat, bisa menjadi mulia karena duduk dengan para aulia usholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أجزناكم كما أجزنا والدي ومشايخنا في قراءة راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ورد صباحا ومساء ولكل أمر مهم ولو 3 مرات، وفي أذكار وأدعية وصلوات الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس في كتاب مفتاح الإمداد، وفي المسلك القريب للحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، وفي وسيلة العباد للحبيب عبد الله بن علوي الحداد. أجزناكم لكم ولأولادكم
ولمن تحب أن تجيز في ذلك. Katakan Qabil itu ya Her, jadi beliau mengijazahkan kepada kita Ratib Al-Attas dan juga wirid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga wirid buku daripada susun Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan juga wirid dzikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa semuanya mengamalkan apa yang telah diberikan oleh beliau ini.